mấy cái quay nó tờ Rock My Baptist Churches Council tờ mang long John Youth về cái người này làm mình cho lưu ý guồng phụ ni mai cho gà bu tờ rik root na cho kêuเขา retreat na khát cùng sinh này na treat na choเขา Youth Festival Gality mai pungu tong root na katumเขาเรลัดปัดmai live ตะmaiละดุนบางเขาตัดไก่นี่นี่เขาให้ตะแมงลองจอนตอน churches ตำรุนะตัดจัดเขาเรจะบวนสิ่งง่ายอินบูให้ปงกระดำลาอินซ้ำเราปงยี่ตุนักง่ายบะเม Youth Festival khau hai pri gai making tau puni seminar session exhortation khatni praise and worship nai puni Pre-celebration duan akatuna chagapu tari gru nung 10 kilometers youth marathon tat kai ni khatni khum ngai lung khau ingan minun khang goi pi kazap mai lap mai khatni malatian kaphat mai tuang games nun nai pni tu mai non khang roi duinim akhiam mai khatni kasop akhiam mai nai puni Reverend Dr. Timon Paumai, Pastor RBCC Center Church in Fal, Khatni, Reverend Dr. Rathai Poria Mai, General Secretary RBCC, Kanai Kharenga, Gaisam Pungwang Laupuni. Haikum na Dimgong Rong Mai, Associate General Secretary, Social Mission RBCC Khatni, Kaningai Riak Mai, Chairman, Christian Heritage Institute, Kanai Rena, Seminar Speaker Laupuni. kabam rina JBCC NEI Christian Center chulot tumenglong khatat kai pni mi putong mung hai RBCC Tumenglong John Youth Reorganize Sulong me bangkau aram chulot Baptist Church re ho salau pni May goi na gom sui na gong lao pune may khang ta rigo na bam pune the chon ku the